Dobar dan svima. Danas ćemo pogledati oglase automobila Toyota RAV4 Hybrid, verzija od 2016. do 2019. godine. Znači, to je prva verzija Toyota RAV4 Hybrida i pokušat ćemo da vidimo da li se i dalje isplati kupiti ovaj model. Znači, pretražujemo Toyota RAV4, gorivo hibrid i stavit ćemo godište do 2019. Naravno, sortirat ćemo po nekoj uzlaznoj ceni. Sad ono što, pošto sam ja generalno vlasnik ovakvog vozila, imam jako puno iskustva u korišćenju, održavanju i svim drugim parametrima, ovo će biti onako video iz prve ruke. Ovih modela je sve više na tržištu, što je i logično, zapravo kako vreme prolazi, automobili su stariji, imaju veće pređene kilometraže, onda je sami uvoz dosta veći. I oni naravno postaju u cenovnom smislu dosta pristupačniji za naše kupce. Sad, pošto u ovom slučaju ćemo gledati, mi ćemo izabrati neki model koji je onako, da kažemo, odgovara nekim preferencama koje bih mi preporučili, a to je, znači, pre svega da gledate da automobil nije previše prešao kilometara, da to bude automobil koji je po mogućnosti kupljen u Srbiji i da po mogućnosti to bude automobil koji još uvijek koji ima garanciju, što je jako bitno sa pregledanim hibridnim sistemom. Evo, mi ćemo krenuti ovdje od prvog primjerka koji je 2017. godište, 195.000 km. Prvo ćemo pogledati preference. Nije naglašeno da li je kupljen nov u Srbiji, što i ne vidimo ovdje, i nema mnogo informacija. Znači, ovo je već vrlo šturo opisano, otići do Niša, pogledati ga je ne mala stvar. Koliko vidimo, automobil je u dobroj opremi. Tu je multimedija, naravno CVT menjač, tu su praćenje traka i tako dalje, ali nema mnogo fotografija. Sad, šta bih želeo da vam kažem o samom vozilu? Znači, on ima motor 2500 kubika koji je atmosfera, znači ne postoji turbina. Ima veoma jednostavan sklop komponenti. Znači, kod hibrida vi nećete imati problem sa EGR-om, DPF-om, plivajućim zamajcem, diznama, pumpom visokog pritiska i tako dalje. Znači, sam sistem, koliko god se činio kao vrlo kompleksan, on je zapravo prilično jednostavan. I iako je u načelu to sklop vrlo sofisticiranih komponenti. Znači, on funkcioniše po principu, konkretno ovi RAV4 modeli koji su sa pogonom na 2 točka, odnosno prednjim pogonom, postoji verzija sa zadnjim pogonom, oni imaju 2 motor generatora, to je MG1 i MG2. I oni mogu u isto vreme da zapravo proizvode struju sa benzinskog motora i pritom da pokreću motor, odnosno vozilo sa drugim MG2 motorom. Sve to u načelu je osmišljeno kao jedna štedljiva, vrlo onako idealno rešena konstrukcija i sklop komponenti i mi možemo iz mog iskustva, ja vam mogu reći da je, što se tiče same potrošnje, ovi modeli su išli, neka redovna potrošnja po gradu je oko 6,5 litara. Što se tiče otvorenog puta, što se tiče magistrale, recimo, tu se potrošnja može spustiti na nekih do 80 km, nekih otprilike 5 litara, 4,8 do 5. I autoput ide od nekih 6,8 pa do 9 litara u zavisnosti od brzine. Što je veća brzina, to je veća potrošnja i potrošnja zaista ozbiljno raste na nekim većim brzinama. Svakako, ako ste pogledali neke videe koji se tiču potrošnja, ja ću svakako snimiti jedan odvojen video koji će vam biti isključivo vezan za potrošnju. A sad ajde da se vratimo na pregled nekih modela. Evo, uzet ćemo primjer ovaj model koji je iz 2016. 18.000 evra,
Prešao je 194.000 km, unikatan u double black opremi, auto je u bogatom paketu, modovi vožnje, adaptivni tempomat, praćenje traka asistencija, senzori parkiranja, kamera, kočenje u slučaju opasnosti, očitavanje znakova, komande na volanu, bluetooth i rezervni točak. Perfektno stanje, mehanički i estetski, nikada nije učestvovao u saobraćajnim nezgodama, niti je ikada farban. Redovno održano ovlašćeno servisu, još u fabričkoj garanciji. Ovo je bitno, garancija do 200.000 km. Može se provjeriti po broju šasija. U julu je dopuna klima uređaja zamijenjena. Sad, izvršena dopuna klima uređaja. Znači, klima uređaj po logici stvari nema potrebe da se dopunjuje ukoliko ne postoji neko potencijalno curenje freona. Znači, klima uređaj koji je potpuno ispravno nema curenja i nema potrebe za dopunu. Znači, ovo je već jedan signal da tu može biti problema sa klima uređajem. Odrađen je Car Vertical, on šalje za kupce. Znači, vlasnik je dugogodišnji vlasnik. Evo da pregledamo vozilo. Još jedna napomena. Znači, kod ovih modela iz 2016. do 2017. godine vrlo je moguća pojava matiranja, ali ne klasičnog matiranja zadnjih svetlosnih grupa, već se pojavljuje određena bela fleka sa unutrašnje strane samog stakla ovih svetlosnih grupa. To se može primetiti vrlo lako, to su kao fleke bele, onako mlečne fleke koje ne izgledaju baš onako lepo na oko. Ovdje se vidi da je vozilo opremljeno i sa ovim mešavinom polukožnim sedištima. Znači, vlasnik tvrdi da ima servisnu istoriju, da se može sve provjeriti, što je jako bitno. Unutra izgleda prilično očuvano, onako vrlo, vrlo pristojnom stanju. Ovdje vidimo da nedostaje ta daska odnosno roletna koja pokriva sadržinu gepeka. Tu su rezervne gume sa felnama. Na ovim slikama se ne može baš vidjeti sama limarija u kakvom je stanju. Vidi se da onako u zaista pristojnom stanju. Sad, ovo vozilo svakako, pošto to je već malo, kilometraža do 200.000 je ok, ali to je već malo veća kilometraža, pa ćemo da pokušamo potražimo neki model koji je niže kilometraže. I neke cene do nekih 20.000 evra. Sad, ovdje vidimo jedan od 18.600, to su sve kilometraže. Znači, teško je naći, vidite, model koji je niže kilometraže. Evo ga, to je jedan model koji je 19.500, on je na nekom popustu. Sad ćemo da vidimo, ovo je odlična cena za ovo vozilo. Znači, 110.000 km, odlična kilometraža. Kod mene od 2021. je radeno sve u Toyoti. Ovo je već dobar znak. Sad, ovdje se vidi, znači vidjet ćete ovdje u odnosu na model koji smo malo pre pogledali, on ima malo drugačija dnevna svetla. Nešto su kraće, ona liče više na prethodni model RAV4 pre registerizacije, ali vidimo ovdje da ima sve one kamere i pomoć pri vožnji. Nema gore nosače i nema bočne stepenike koji onako, te sajtne koji izgledaju onako prilično lepo. Unutra je klasična tkanina. Znači ima taj set bezbednostnih sistema. Volan je izuzetno očuvan, vidi se na slici, znači kilometraža vrlo vjerojatno da odgovara. Ne mogu ništa sad reći ovako na prvi pogled, ali vidim da je zaista vozilo očuvano i paženo. Sad, ovdje je jedan detalj koji vjerojatno mnogi od vas nećete primetiti. Ovdje možete vidjeti jednu rupicu. Znači, ovdje postoji poklopac plastični koji služi da sakrije šraf koji drži ovu konzolu, odnosno ceo ovaj plastični set. Znači, ovdje već imamo, da kažemo, jedan signal koji može značiti da je vozilo, da se neki servis ovdje dešavao, znači da se nešto rasturalo i neki radovi su vezani za ovu celu, za ovaj ceo most ovdje. On ima preklapajuće retrovizore, to vidimo.
Što se tiče unutrašnjosti, zaista korektno stanje. Evo i ovdje vidimo da fali ta roletna isto. Ne znamo zašto, ali to je isto detalj koji treba provjeriti. Sad, znači, ovo je recimo vozilo koje bi trebalo pogledati. Znači, ovo je sad, iako je njegov cena možda za 19.500, vi možete kupiti novije Toyota i neke, recimo, verzije kao što je možda CHR, ali ovo je zaista, RAV4 je, da kažemo, perjanica te SUV gradske ponude što se tiče same Toyota. Znači, ovaj model odlikuje, znači, prilično dobra, solidna potrošnja, znači, prihvatljiva potrošnja nekih 6,5 litara. Ono, kad vam neko kaže da će trošiti 4-5 litara po gradu, to nije izvodljivo. To su zapravo izvodljivo, ali samo u određenim relacijama, da imate neku nizbrdicu, da imate prostora da napunite bateriju i tako dalje. Baterije kod ovog modela su nikl metal hidrat i te baterije imaju nekoliko stvari koje su u odnosu na litijum-ionske baterije različite, a to je pre svega brzina punjenja, znači one se nešto sporije pune od litijum-ionskih. Druga stvar, one su teže. Znači njihova zapremina, odnosno njihovi gabariti koji bi bili identični kao kod litijum-ionskih, značili bi da je težina dosta veća u odnosu na litijum-ionske. I to recimo, to su stvari koje su različite u odnosu na modele od 2019. kada se prešlo na litijum-ionske, ali i tada, recimo, samo premium modeli, odnosno u zavisnosti od opreme, od pogona i tako dalje, tu je bilo zapravo korišćenje i jedne i druge baterije. Znači, sama baterija kao baterija može izdržati praktično koliko je vozilo staro, toliko, odnosno koliki je vek vozila, toliko i sama baterija može da izdrži, ali naravno uz određene stvari vezane za bateriju. Ali to ćemo sve pričati u nekom drugom videu. Uglavnom, ovo je recimo model odnosno primjerak koji bi trebalo pogledati ukoliko kupujete RAV4 i ukoliko naravno imate dovoljno budžeta. Svakako vidim da je ovdje korisnik, odnosno prodavac, već izvršio neko sniženje cene, a vi možete još probati na osnovu onih nekih delova, recimo što smo napomenuli da fali onaj poklopac šafa, da je tu nešto rađeno i tako dalje. Druga stvar, možete također da provjerite kako sve to radi, znači da li se baterija dopunjuje prilikom vožnje, da li menjač radi tečno, to je ECVT menjač koji bi trebalo da radi prilično onako tečno, bez nekog štucanja, vrlo glatko, vrlo uglađeno. To su neke stvari prilikom vožnje koje bi trebali da provjerite. Vidimo se u sljedećem videu, hvala vam puno što ste odgledali ovaj video. A ako niste, pretplatite se i očekujte interesantne videe koji će vam pomoći pri kupovini vozila. Hvala i vidimo se.